Yes, reka nongere ngo ikaze kuri channel yacu ya Aizo TV, aho muri aka kanya tugiye kurebera hamwe inkuru irimo iracicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni breaking news, ni inkuru itugezeho muri aka kanya, ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Iyi niyo nkuru biri kuvugaho. FEASA 2024 cyangwa se FEASA mu mwaka turimo w'ibihumbi 2024, Umutesi Uwase Magnifique yabonye umudari wa zahabu kuwa gatanu tariki 23 Kanama muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2024, ubwo hakomezaga imikino ya FEASA ya 2024. Umutesi Uwase Magnifique usanzwe ari umukinnyi w'ikipe ya APR Athletic Club yatwaye umudari wa zahabu mu gusiganwa ku maguru mu ntera ya metero 100. Umutesi Uwase yari asanzwe abitse uyu mudari kuko yanawutwaye mu mwaka w'ibihumbi 2023, ubwo iyi mikino yaberaga mu Rwanda mu karere ka Huye na Gisagara. Nyuma yo gutwara uyu mudari wa zahabu, Umutesi yavuze ko gahunda afite ari ukwisubiza imidari yatwaye mu mwaka w'ibihumbi 2023, kandi ko byose akabigerageza kuri uyu wa gatandatu. Yagize ati, ni ubwa mbere nkinye FEASA yabereye hanze y'u Rwanda, ariko iya mbere nakinye nitwaye neza mu byiciro nari ndimo. Natwaye umudari wa mbere muri metero 100 na metero 200. Ubu rero ndumva niteguye gusubira mu byo nakoze kandi ndabigeraho. Umutesi watangiye iyi siporo anakina umupira w'amaguru avuga ko ubu yamaze gufata umwanzuro wo guhagarika ruhago, ahubwo imbaraga ze zose akazishyira mu mikino ngororamubiri, kuko ngo mu mezi ari imbere aratangira gukina intera ndende zirimo metero 1500 n'ibihumbi 3. Mu cyiciro cya metero 200, Umutesi Uwase Magnifique yarakinye abona itike yo kujya mu mikino ya nyuma abikesha kuba uwa mbere mu itsinda rya kabiri yakinyemo, akaba uwa mbere. Mu by'ukuri hari abantu benshi bagiye batungurwa cyangwa se batangazwa n'uyu musportifu cyangwa se uyu mukobwa ukomoka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubwo ndimo ndavuga uyu musportifu Uwase Umutesi Magnifique. Batangazwaga n'ibintu bye bitandukanye mu by'ukuri, aho bamwe bagezaho bakavuga bakandika ku mbuga nkoranyambaga bandika ibintu bye bitandukanye. Mu by'ukuri icyabatumye bafata umwanya bakavuga cyangwa se bakagaragaza amarangamutima yabo bakinigura bakavuga, mu by'ukuri Umutesi Uwase Magnifique batangajwe n'uburyo uyu mukobwa ateye. Mu by'ukuri kumureba ku maso ye, benshi bagiye bavuga bati, ese ntabwo uyu yaba ari umuhungu wivanze mu bakobwa, ntabwo ari umuhungu uri kwiruka mu bakobwa. Aya ni amagambo benshi bagiye bavuga bitewe n'umubiri w'uyu musportifu cyangwa se w'uyu mukobwa ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo mu by'ukuri uyu mukobwa umwitegereje mu maso, ukareba umubiri ukamanuka mu gatuza ukagera ku maguru, mu by'ukuri ntahatandukaniye n'abahungu. Urareba mu maguru ugasanga afite impfundiko, ni umusportifu nyawe. Ukareba mu gatuza ugasanga nta mabere ahari, kandi tuzi ko abakobwa benshi bakagombye kugaragazwa n'amabere. Wareba mu maso ugasanga arumutse neza, ni nk'umuhungu. Mu by'ukuri iki ni ikintu cyatumye abenshi bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Hari abagiye batanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Hari uwagize ati, Magnifique turamushimiye cyane guhesha intsinzi y'igihugu cyacu. Hari n'undi wagize ati, Magnifique congratulation, ariko ntabwo nemeye ko uri umukobwa. Mu by'ukuri bagiye bagaruka ku bintu bigiye bitandukanye bitewe n'imiterere y'umwana w'umukobwa, uburyo ateye, uko asa, cyangwa se uko mumubonye mu bandi utamutandukanya n'abana b'abahungu. Ngayo nguko uyu mukobwa Magnifique akaba ari umukobwa nk'uko nabivuze witabiriye irushanwa rya FEASA ryo muri mwaka turimo w'ibihumbi 2024 riri kubera mu gihugu cya Uganda. Akaba yahawe umudari wishimwe ko yatsindiye irushanwa ryo kwiruka muri metero 100. Mu by'ukuri ni intsinzi nziza, cyangwa se yahesheje igihugu cyacu icyubahiro, cyangwa se yakigaragaje nk'igihugu gishoboye muri uyu mukino w'isiganwa ry'amaguru. Ngayo nguko.